Ćao svima, u ovom tutorialu pokazat ću vam kako skinuti BitTorrent. Sve što vam je potrebno jeste da odete na ovaj link, link je u deskripciji, idete na free download i kada kliknete odete da se skida i idete na opet free. Ja ću vas kompozirati video da sam vas skinuo. I evo ga ovdje, skinuo sam. Idete na to, idete u run. I sad ću ovdje pauzirati video. I da, nadam se sada da se bolje čujem, zato što mi je ovo bilo dole ispod stola, ja nisam ni primetio. Da, sada idete ovo, kako se zove, da, idete ovdje, ovo ovdje dobro mi je. Zaboravio sam kako se izgovara. Idete opet. I evo ga, ovo smo instalirali. Sada šta je ovo? Čekajte. I evo nas u BitTorrentu, nešto je zabavalo, pa sam morao da pauziram. Ništa nisam radio, samo uključio ovu ikonicu ovdje. Stavite ovdje bez. Yes. I tako da, evo ga BitTorrent. Evo, BitTorrent 7.8.2. I što se tiče ovog, da, ovo izbrišite. Hajde da stane. I meni ovo ne treba na pozadini, tako da ću i to skloniti. I samo idete import your bin. I tako da, to bi bilo to za ovaj video. U ovom videu sam vam pokazao kako da skinete BitTorrent. Tako da se vidimo. Evo da vidite da ga ima i ovdje BitTorrent. Stavite sada neki čiča password. Vedi go, izvinite, da kažem vama. Evo nas ovdje, isključio sam samo ovaj čiča password. Idete u All Programs i vidjet ćete ovaj BitTorrent. Sad ću ovdje da ga nađem. BitTorrent. Nije bitno, malo pre smo uključili i to je dokaz da ga imam. Evo ovdje ću da ukucam. BitTorrent. Ne znam što nema neobično, ali uglavnom to bi bilo to za ovaj video. I tako da se vidimo u nekom drugom tutorialu. Ćao!